Hallelujah, 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 hallelujah. David to Orebazalwane, not unto us, but unto him be glory and honor and majesty. Hallelujah. Modimo wa rona bazalwane ke modimo ya ratang pelo, o e hlodile ka mabomo pelo, o tseba mosebetsi wa yona. Hallelujah. E phampa madi hohle mmeleng ona, mmele ona o itshwarelletse pelong, o shebelletse, o ka mantswe o mohaung wa pelo, ho ebile ha pelo e ka ema bazalwane, ha o ka mokgo mmele o ka phelang ka teng. Hallelujah. Ene pelo ena e tsamaisa madi, ke ka ho modimo a nang setswalle le pelo ya hao, to say I come to your heart when I knock on your heart and you hear my voice. When I'm standing on the other side and it happens that you do not see me because you are clouded by the things of this world, bazalwane, but there will be time and you will know when I knock upon your heart. And that time, how samponi bazalwane kilekankani, you may depend on my voice. When you hear my voice, bazalwane, what I'm going to teach from today, it is the word of God, but the word has got the voice. Modimo wa bua ka voice bazalwane, o bua le dipelo tsa rona, and the Bible says ha le utlwa lentswe la ka today le se ke la thatafatsa dipelo tsa lona. Modimo ha re le ske la thatafatsa mehopolo, but because God resides in the heart, a re le ske la thata ke di bona mehopolo le na le ntho tse ngata ka hare ho mehopolo ya lona, but a ko le ntumelle just to come into your heart. When you hear my voice, I shall come in. Ke modimo ya ratang pelo, ya yentseng pelo, wa tseba functioning ya pelo, ke ka ho le ena a dutseng pelong. A re ha o mpatla o tla mfumana, and the reason why you will find me is because you would have sought me with all your heart. I do not want half your heart, I do not want half and quarter of your heart, but I want all of your heart. Pelo tsa rona bazalwane di tshwana le ha couple le tswile bazalwane ile pakeng ba batla ho dula lonong e senang le dintho tse di tshila e le lono e tala fela bakeng sa di memory tsa bona, le pelo ya hao e tshwana jwalo fela ho modimo. Modimo batla hatla a tle pelong e hlwekileng. Ke modimo wa dipelo bazalwane. He says today, when you hear my voice, when you hear my word and my voice, do not harden your heart. Do not harden your heart, but receive, because there are so many things that are happening bazalwane in our lives, and as they happen, they disturb our hearts, they also disturb our minds. But kana ko tse ding ho batla o le ngwana morena o tsebe boteng ba modimo ke eng, hore ha ke fitlile ho boteng ba modimo ke rola tsohle, ke batla ho tla jwalo ka ha ntseba ke beya tsohle tse nkgathatsang ka pele, and I come into the presence of God. Guess what? I'm going to sacrifice and give him my heart and present my heart as a living sacrifice to him. But hangata dipelo tse re di bontshang modimo bazalwane di bohlaswa. Di bohlaswa pelo tsa rona pela boteng ba modimo di bohlaswa bazalwane. And today I want to challenge you to say, pelo ya hao hona ni ntho wa tseba Bible re ntho engwe le engwe na ne nako. Hona ne nako ya hore o tshware ntho tse itseng o dule ho tsona, but hona ne nako ena mo tlamile sheba ha ke fitla ha hao ho le clean pula ena ke lo rola dieta tsa ka ke fitla monyako. Hobane ha di tshwanelehe ka hare di lo tlatsa ntlo ya hao di tshila, so ke lo di tlohela ka ntle ke kene ka hare ho sebaka sa hao se clean. Hona ni dintho tse re tlameileng re di bele ka thoko bazalwane ka nako tse ding di se ke di a baka tshitiso
fellowshipping ya hao le Modimo. Hallelujah. This keda baka tshitiso between you and God, your fellowship with the Lord. O di bela ka thoko le Modimo bua le moshe mantswana re moshe ke a o bitsa ha a tumela bona sehlahla se tuka empa tsetsatshe a ema mohlolong a o sheba Modimo a mo requesta ntho le ngwe before a bua le ene a bua dintho tsa di batlang a re rola meqhakatso ya hao o bane ngalo e leng ho yona ya halalela kana go tse di meqhakatso e ka haru dipelo tsa rona bazalwane re belle thoko ha re tla boteng ba Modimo re ke re mofe pelo tsa rona tse phuthuluile Modimo a risaete ho duma tsona ona jwale hanka ya hao bazalwane ke a fitla ke etile ke le moruti wa hao o ha o mphatie o lo bulatsane tse o sa di sebedising o mpha tlhompho. How much more does God deserve? Hlompho ya rona bazalwane hona ne tsotlo di ntsha mama tse le sa di sebedising le lona kana ko tse ding ebile le papa ha di sebedisi ka tlung but ka baka la hore o amoetse mohlanka Modimo ka hare ho ntlo o ntsha tsona tsane tse khalo qetetse o di sebedisa le ha o di ntshantse di le sekono jwalo o ya di phumulisa o sheba hore ana ntse di le sekono na fore ha o nneya umphe ka makgethe ha re fe Modimo ka makgethe bazalwane re tla re na le di problem bazalwane. I have my own issues of life, I have my own issues of life, but when I come into the presence of God I just give my heart out as if I cannot own bazalwane ke di bella thoko. I do not allow them to disturb me in the presence of God because I want to give him my best. I want to give him my best. I want to give him my best. Some of us bazalwane Modimo horona re khona o bua fela le ene ka Sontaha re tlile so. We do not have a chance. In fact, we do have a chance, but we do not have time for God. Arena nako for Modimo. Le ha re tlile takong ya khumamelo. Mohlomong ba ba rona re shebile nako already for re ke nako mang. I'd rather worship the Lord and leave this house. Ke sa ka ka rera. But when it comes to worshiping God, ke mona ditoriso make batla ditoriso tsaka di tshwane le firstborn. Are give me your first fruit. I want the best of your crops. Come on bazalwane, I want the best of your crops. Ke batla umphe ka bohlweki unte from your best and bring unto me. Pelo tsa rona di skaba go hlaswa bazalwane in the presence of God. Let us give him as he deserves. He deserves the best. He is the God above all gods. There is no anyone like him. He is worthy of the praise. If he gives us a chance to worship him, bazalwane, we must do it with all our hearts and give him the best. Kena o hlokometseng le bana ba hao bazalwane. O hlokometse Modimo le bana ba hao, o hlokometse. O hlokometse. It's not because you deserve, but he chose. It is because he chose to look after you, not because you deserve, not because you qualify, but he's looking after you. Obeile letso la hae le letona hoduma hao le lapa la hao. Ke khale ba batla ho fenetha, ke khale ba batla ho disappointa, but ka oba Modimo ke Modimo tshepaetse e sale o coverile. E sale o coverile bazalwane. Zonunza ho hona ne mme a tsejwang ka boloi. Khale ba loya ba ya motseba le bona hore o ya loya. Ha o tsebe hore o la o traya, but because of the protection of the Most High. Ha wa ka wa utlwa le ntho la ile e le nngwe.
le mesebetsing ke kgale mohlomong ba batla ho tsella, but because of his protection bazalwane ha ba ka ba kgona, ha ba kgone ho hang, because o beile seatla sa hae hoduma hao. Ke Modimo, ke Modimo o deserve nako ya rona bazalwane. He deserves our time. In fact, our time is his time. Some of them had appointments for Beketlang, but little did they know, for that they won't cross to the next week. And God gave you a chance. And when you come before him and worship him, you worship him as though you are making him a favor. Modimo ha hlomphe bazalwane, ha hlomphe. Ke Modimo ha hlomphe, ha fuwe hlompho e mo tshwanetseng. Ha re di belle thoko re re, I want to give you my best. I know I have my issues. I know hona le batho ba ke sa utlwaneng le bona. I know I have my family crisis. But Modimo, I want to give you my best. O tshwanelwa ke kganya yohle bazalwane. O tshwanelwa ke kganya yohle. Ha ona Modimo ya montle le yena bazalwane. E sala re sikarile ka lerato la hae. O sebetsa o sa mo kopa papa sena. And look after you and look after your kids. A romela manyolo ya hae hore gata lapa leo bana ke ba tshwaile ke bana baka o sa ka wa mo kopa. How much more does he deserve our time and praise? Bible le Modimo a re ke kgathetse ke mahlabelonyana a lona le ntlisetsa nkutse kulang. This is the kind of worship that we bring before God. Nkutse kulang bazalwane. We never give him the best that he deserves because we are carrying stuff in our heart, and these are the hearts that we ought to empty so that they are filled. Come on bazalwane, we need to worship the Lord. We need to give him praise. We are deserve, we are tshwaneleha, we are tshwaneleha ke Modimo. Solomon ya re ha o ya ntlong ya Modimo a kutlwelle o bua haholo o thole. A re Modimo wena o lefatsheng. A re ska tatela o bua ha o ya ntlong ya Modimo hlwaye. Thola, thola o mamele seo moya o se buang. And today bazalwane, ha ke amoela morena Jesu bazalwane, ha ke mo amohela, ha ke mo amoela half, ke mo amoetse ka botlalo. And I want him to fill my heart, fill my spirit. I want him to be king over my life. Oten today, oten mona sebakeng sena today. But maybe in few weeks to come, taberu isaka said back. I want you to be grateful for the time that God has given you, bazalwane. I want you to be grateful for the time. Be grateful. When you come to him, give him your best. Ntate mong ha lahletswe ke mora jwalo ka papa Semiana bua a re ha mmona hatla a mo tatela mothaba a thaba a mo haka ka mantswe a mang a mme a ka ya mme a pelong. Papa Semiana o entse ntho tse ngata a re o la senya le maruo a habo, but rona re batho ba le ba dulang tabeng ya hore o sentse maruo. That's the kind of generation that we are. Re tshwana le bruru wa hae o sentse maruo. Re generation e reng nna isale ke le mona ha wa ka wa nhlabela, but yena ke hona a kenang. We are that loud bazalwane, we are that loud. But Bible le ntatai ha mmona a mo beha pelong, a mo tlisa pelong, a mo haka ntsa le ditshila jwalo,
a mo haka ntsa le ditshila jwalo, a mo haka mo tlisa pelong, a re a ko le mo fe seaparo se setjha. Tlia le renyeo ka kwano, because I want to start a covenant with him. Bazalwane nka mpa ka thola ka hare ho ntlo ya Modimo. Ho nna le hore Modimo a sa newa ka mokgo a tshwanetsweng ke hona. We are a generation re itumeleng e rapelang fela ka baka la hore ho na le di-issues. We are never coming to the Lord ka nako e le hore ho monate bophelong. Re nwa di-juice ho monate. Ntho tsohle di tsamaya ka thello. Be re re Modimo, o ke thabile, pelo ya ka e tletseng ya kallo ka baka la provision ya hao. Ke a leboha. Ke a leboha Modimo, o santsane o ntshwere hantle, o ntshwere ka makgethe. Ke a leboha Jesu. Instead, re mo hopola when we have pain, when we are going through things, bazalwane, that is the time when we remember our God. Let me tell you who God is. He is the creator of heavens and the earth, bazalwane. You are too small to God. He created the heavens and the earth. He created the stars, bazalwane. A di name one by one, a di fama bitso. Ke Modimo ya kgantshang letsatsi. Hona jwale re tjhabetswe ke letsatsi le kgantshitsweng ke Jehovah. He is that God. But when it comes, bazalwane, to us giving him the best, we need to give him the best. Come on, church, I say we need to give him the best. He deserves our best. Hallelujah. Let us go to the 2 Kings chapter 5 verse 1 and 3. Hallelujah. I'm not going to waste time, bazalwane. Kopongkise tenteng khululu qobo lwakho Nkosi oyesimele nisa Nkosi Jesu Nkosi khululu qobo khululu qobo
2 Kings chapter 5, verse 1 and 3. Yes, Lord. Amen. Yes, Lord. Kopa we ba le hape mami. Yone verse 1 and tla jumpa ho 3. Yes, Lord. O ne a roriswa. Lebaka la hore a roriswe ke hobane Modimo o pholositse Syria ka ena. He was an important man in the sight of the king. O na ratwa ke kgosi ya hae bazalwane, a mo rata, a rata namane, empa lebaka la hore a mo rate ke hore ko bane Modimo. The king's love is born from what God has done. He says, lebaka la hore a mo rate ke hobane Modimo o ile a mo sebedisa bakeng sa hore a lwanele Syria. E ba le sa o qetela mami berete wa ka eo ya bora verse 3. Yes, Lord. Obala 3 mami. Hallelujah. Oh, yes, Lord. Oh, yes, Lord. It says, Bazalwane, Naaman was a commander of the army of the king. He held a prominent position. He was the commander of the king of Syria. And he was a great man in the sight of the king. And he held him in high favor because by him the Lord gave him victory. By him the Lord gave victory to the Syrian. And verse 3, Iberi, she said to her mistress, would that my Lord were with the prophet who is in Samaria. He would cure him of his leprosy. Can we close our eyes? Papa hle ke a o tlotlisa morena, ke a o phahamisa. E re ke bolele taba tsa hao Modimo baneng ba hao. Mphe favor ya hao Jehovah. Holy Spirit, fill me and give me utterances to speak to the hearts of your children. This I ask, O God, in the name of the Lord Jesus. Bless your word. Bless me as well, O God, as I speak your word, O God, that botho ba ka bo ko bo tshetsella morao ho hlahe lentswe la hao le moya ha lalela ka lebitso la morena Jesu. Amen. Hallelujah. I don't wish to take much time there as I wished because of nako e sentse e le ho yone, but I don't want you to think of time. Hallelujah. I want you to listen and receive that which the Lord wants to say to us this morning, because I believe the Lord gave me this word for a purpose. Hallelujah. The Bible says, Bazalwane, there is this man called Naaman. Naaman was a great commander of the army of the king of Syria. Enele musi wa masole kapa sesole sa Syria. And he had favor with the king. Khosi una morata ka pelo ka tsela e makatsang. The reason why khosi ya morata, it is because Modimo
o ile a lwanela kapa a ba fa victory, not ho lwanela, but ho fa victory. There's a huge difference there. If this story was about Israel, bazalwane, the Bible would have said, for God gave kapa o ile a lwanela ba Israel direng tsa bona. But this time is different. God says, the Bible says God gave victory to the Syrians. And the writer here does not explain hore victory over bomang. Motlomong verse tse tlase re ka ifumana, but I want to give you a picture of this story. What was happening in this story, bazalwane? Israel bazalwane e la iphumana boemong bo ileng ba utlwisa modimo bohloko. Modimo ha ba sheba a bona e le setjhaba se mo fetohetseng. Especially hakae when God thinks that these children ke nna modimo a ileng a bantsha e khepeta ba le ditlamong. Wa tseba ka nako tse ding bazalwane, we are very ungrateful before the Lord. Dintho tseo modimo a re ntshitseng ho tsona ho tshwana laika modimo ha etsa letho. In other words, in a way that we give response to God based on ditho tsa di entseng, we fail ho bontsha modimo tlotla e mo tshwanetseng bazalwane. Modimo na kgathatseile ke Israel, and they turn to other gods bazalwane, ba worshipa medimo e sele. But modimo ka obane ke modimo wa jealousy, o rata ho tlotliswa ene bazalwane. If there are things that you're failing in your Christian walk, bazalwane, do not fail to worship God. Do not fail that one. Do not fail to praise the name of the Lord. Bible, let everything that has breath, whether upalisa, whether usefati, whether uthapi, let everything that has breath praise the name of the Lord. O ka di feila wa feila thapelong wa ske rapele tsela o rata o rapela, but do not fail, mama, to worship God. Do not fail to praise his name for the things that he has done unto your life. Remind him, modimo ke tsamaile le wata teng la situation tsaka ke sena tshepo ke sa tsebe ke tlotswa jwang wena wa ntokolla le modimo ke a leboha Mesia thoriso ke tseo. The Israelites were so ungrateful, bazalwane. Ba iphumana ba le boemo mo ba iketsetsa medimo e sele. Modimo se ba metse thoko. Wa kgonahala ba tjha le be le medimo e sele, and the medimo e sele ba tjhenki ena imon. And we fail to give God the time that he deserves and refella more. If I were to give you a stat of how much time do you spend with your phone and how much time do you spend with God, Kappa, just thinking about him, I'm telling you, the longitude of the phone will shoot high. Will shoot high. In other words, if we are to speak reality, I would say, God has come after your phone. It is social media, then there is God. Nnete ya bua bazalwane, and nnete ya tsoseletsa. Hallelujah. Ba Israel ba iphumana ba le bohlaswa pela modimo. Modimo ha lebelletse dithoriso di through from the land of the Israelites. Dipahame, listen bazalwane, as we worship God, the Bible says tlotliso tsa rona di tshwana le monko monate o tloa mo sebakeng se re leng ho sona di a le hodimo di longkhisetsa terone ya ntate ha ntse re re o ya halalela le manyelo ya ntse re o ya halalela modimo tlotliswa ke creation ya hae mme o ya tseba hore ke modimo. Modimo ha ntse a shebelletse hore ba tla mo tlotlisa di tla fitla dithoriso ha di fitli. Maisraele a thotse a khumametse medimo e sele ba tlotlisa medimo e sele. So modimo pelo ya hae ya ba bohloko ya ba ho tla nako yo Syria e batlang ho attack Israel. Modimo instead of a emele bana ba hae a emale the Syrians.
bazalwane ha re sa lemohe ho na le tsatsi le leng Modimo a senang ho ema le wena a eme le sera sa hao. Ho na le nako eo o tla iphumana hore sera sa ka se nkemelletse, but Modimo a sa eme le wena a ba ema le sera sa hao. Let me give you an example. If my kids were to be in a conflict, both my sons were to be in a conflict, and they don't seem to find a solution for the conflict, and maybe they raise their voices against each other to say, no, you are wrong, no, you are wrong, you are wrong. Yes, I go in and stand in their middle. Get what is going on, and they give me the case. And who am I standing with? With my younger son. Because I'm saying to the elder one, you know better. Come on, church, I'm expecting much from you instead of him. So I'm going to stand with my younger one. Because I'm expecting the elder one to be matured. Because he expects you to know more, to know better, bazalwane. And it o bolelang o tsamaya ka bopaki bo false ore ho neng ke rapela ganti a o bone o isa lebitso la Modimo wa o fatshe ore nna ye gale ke rapela Modimo ha nkutlwa ganti Modimo ye mekgatlano le wena. Modimo na eme kgatlano le bona bazalwane a re ke lo ema le Syria kanti ke nako yeo Namane ene e le mmusi wa masole. He's the commander of the army. Modimo a mo favora a re guess who? I'm going to favor Naaman. Naaman is not my son. He is not my child. But I am a silly because he was expecting better from the Israelites. Modimo tseba right through your heart. He goes direct into your heart. He does not mind your mind, but he goes right into the heart and search the thoughts of your heart. This is a weak man. But Israel when we lack in obedience, bazalwane, believe you me, hunani maemo a sa tlo sebetsa for rona. Hunani maemo a Modimo a sa tlo a sebedisa molemong wa rona. Re fumane hore mona e ka re ke eme kgatlano le Modimo, anti Modimo is expecting better from you. Modimo a ema le Naamane bazalwane ante a le lepera jwalo, and Israel ya tseba hore motho wa lepera o lahlelwa ka ntle ho ditjhaba ebile motho wa lepera ha se nix. Modimo a sebedisa nix bakeng sa ho hlola ba Israel. Modimo a sebedisa motho ya nyatsehang e reng batho ba mmona ba suthe ba se batho o associate lena ka baka la le lepera la le apereng. Modimo a sebedisa a re ke tla kgetha yena a nyatsehang yenwa o le feneta. And Bible, though Naaman was a great man, but he had leprosy. He was a great man, but una fokola lepere. Wa bona ha ntwa Modimo e dula ho wena, favor ya Modimo, whether ha o motho wa Modimo kapa ha o ngwana. Listen bazalwane, sa ga nahana hore Modimo o kgathalla rona, o kgathalla le ba sa mo kgathalleng. And o tla sebedisa bona ho achieve dintho tsa lebelletseng ngwana o di achieve o le ngwana hae. A weak man a achieve ntho e kgolo bazalwane. By God choosing Naaman, the favor of God fell upon Naaman, and he was anointed. Anointing means you are chosen by God for a purpose. Even though the purpose was to dethrone my people, but because my hand is pointed, I give you favor, Naaman.
And the Bible says the Syrians invaded their land and they took everything that belonged to them. Banka dintho tsohle tse ne le tsa ba Israel bazalwane, and they left them basena letho. Ba utswa ba bang ba batho. When you read verse 2, you'll realize banka ngwanana ana le monyane dilemong, ba monka morwetsana enwa le ene a lo dula Hanamane ba mo etsa slave. Ngwanana ya ba slave ya nna mosebeletsi wa mosadi wa Namane. Hantsa hlatswa wa shini ya Namane ngwanenwa, o bona letlalo la Namane le kgomathetse hoduma diphahlo tsa Namane, ebile she's not pleased le monko o tswang diphahlong tsa Namane. Wa tseba hore mongaka o nane le pera, empa Namane le mosadi wa hae banka uniform ya Namane ya sesole le diphahlo tsa Namane ba di aga fela hoduma ngwaneno a di hlatswe. Maybe let me just ke fete fela ka point to say, mzalwane, motho yo mo hirileng ntlong, motho yo mo hirileng ntlong le ena modimo ya morata, ene modimo shebile wena hore ke eng karolo a tlo e benefita ya tse modimo ho tswa ho wena. Le ntate ka jareteng a ntse a kgotha moo, hao modimo ntse a ngola pale ya hae. And wa tseba hore jwale o ntlong ya moradi wa ka, ke tlotla ke sheba ke lekola hore moradi wa ka o mo treata jwang, because monna yo ha tswa sebakeng seo kapa mosadi yo ha tswa sebakeng seo a bua ka wena, a tshwanetse a re papa Semi o batho bohle ba ke ba sebeleditseng. I have never met this kind of an individual. Ka tsela e jwalo isa thoriso ho modimo. Bazalwane, ha re sa tshwanang le batho ka ntle ba treatang batho ba bang hampe, modimo o shebile ka dintho tsa o tshepetseng tsona. That young girl o ka re o gravitate towards you every time o batla o iketsa setswalle le wena, and you feel hore ha fit bophelong ba hao because when you are in a certain class, modimo tshepile wena for that young girl. Hona ne lentswe fela le modimo a batlang o le bolele, ebe o qetile mosebetsi wa hao ngwanene o tla tswa ho wena. Lentswe fela la tshepo. Hona ne batho ba ile re modimo fetola maphelo a bona ka baka la polelo e tswang ho wena. A ke rona ne modimo ka hare, so modimo batla o bolele ntho itseng ho yena ha ntse a tla ho wena. Athe ke yone fela lentswe la le hlokang bophelong ba hae, lentswe la tshepo, ebe modimo sebedisa wena ka moya wa hae ho bolela tshepo bophelong ba hae. But if we are irritated ke batho and we ipata really unique, we're not gonna see ha modimo a nane sepheo bakeng sa maphelo a rona. We're not gonna see the assignments tseo modimo a di tlisang maphelong a rona. Bazalwane, modimo o phela through lona, o batla o ama maphelo through lona, o phela through lona. E ka se re ha ba molele kamane because ha monatenyana le nna ha ka mo be ke moleleka, ha ke batlela munu ka mo ke mo fela munu a tsamaye tshwere la munu, ke moleleke ka la munu ho bonahale hore enwa kwa modimo enwa a se wa modimo ye. Modimo le shebile bazalwane, o le shebile, o shebile mehopolo ya lona, o shebile dipelo tsa lona. Because the favor of God was upon Naaman. Banka ngwanenwa a hlatswa wa shini ya Naamane, a bona hore letlalo la Naamane le kgomathetse ebile le nane di boladu, matlalo ana nane bladu ana le nane bladu ha ntse a hlatswa, a bolela mme ya yena mo entseng slave a re mme Naamane ha mongaka a ne a ka tseba hore there's a prophet ko hae ko ke tswang teng, o ne a tlaya ho na le moprofeta mo ke tswang teng. Bazalwane, modimo a sebedisa ngwana ya insignificant a utswitseng a senang di-rights sebakeng sa leng ho sona, ya bolellwang when to sleep and when to wake up,
ya bolelwang hore tsatsing lena o etsang ha o etseng modimo a sebedisa yene hobane this child had the seed of God. A re maemo a ntate Naamane a hao ho na le moprofeta naheng ya Yesu. Ha o ka ya ho yena o ka bua le modimo ebe nthwena ya tloswa ho wena. I know, Naaman, you took me from my parents without my will. Untlusitse setjhabeng sa heso. I'm a slave under you, but I have a solution for you. Hona le moprofeta hae Naaman. Ha o ka ya teng lepera lena le lo fela. And with this, Bazalwane, I want to tell you something. When you are at a disadvantaged place, sebakeng se lore ha se sebaka seo se batlang bophelong ba hao, o dutse hampe kapa ha wa khotsofala ke maemo a hao a bophelo, modimo tlo sebedisa ona maemo ao, o tlo sebedisa ho ona. Modimo ha o lebala o tlo sebedisa hona maemong ao. Stop looking ka montle we compare le batho ba bang ka baka la boemo ba hao. Modimo tlo sebedisa hona maemong ao. I am a slave girl, but I know something. There is a prophet at home. Bible re Naamane aya because Naaman has a favor of God upon him. Ka baka la hore modimo la mo kgetha. Modimo la kgetha Naamane bazalwane ho hlola bana ba hae. But unka moradi ona jwale o qetela ntho tsa hae. Because ha tlolo ya modimo yo fumana o sa phetahala, o tlamehile o tlo phetahatswa. Whether batho ba o rata ha ba o rata, o tlamehile o tlo phetahatswa. Modimo tlamehile a tlo qeta ka wena. Bible re ya qadileng mosebetsi o motle o tla tswela pele ho etsa hore mosebetsi o phethahatswe ka Kriste. Modimo will make sure that Naaman wa phethahala. Naaman, you are not my child, but because my finger pointed at you, ke tlotla ke phethahatsa Naaman. A greater favor I hope prophet. Mo profeta wa modimo wa mmitsa. Aga kulo hlapa Naaman le 7 times. Naaman ya hlapa. Bible re ya ba letlalo la Naaman le tshwana le la ngwana monyane. Ene le ha modimo a phethela. You are not my child, Naaman, but because my hand have pointed you, the anointing of the Lord is upon you. I'm gonna cleanse you of leprosy. Because I give a bao shebe Naaman, bariku shapile ka have a blessing. They need to know that I am fully blessed. Bible ere Naaman ha qeta ho fola bazalwane. Yaba Naaman ore, I know that lefatshe ka bophara ha hona modimo ntle le Israel. Hallelujah. I know hore lefatshe kaofela modimo hayo ntle le Israel. Modimo teng Israel. E re ko bolelle ntwe bohloko ya Israel. Motho ya tlotlisang Israel ha dule Israel o dula Syria. Ma Israel ha bone tlhonolofatso la ba apere. Come on church. Ma Israel bana ba modimo ha ba bone tlhonolofatso la ba apere. Mo Israel, mo Syria speaks about God. Bible e re morana Jesu etsa pale. Oh Lord. Morana Jesu etsa pale. Are Syria mane are batho bane ba tshwere ke lepera o bolella ba farasi le barutu. Are batho bane ba tshwere ke lepera mama. Israel are bane ba le bangata. Are empa ha wa kwa fodiswa la ile a le mong wa Israel. Ho ile wa fodiswa moditjhaba Naaman.
Ka baka la eng bazalwane? Ka nako tse ding ha re bone the presence of God upon our houses, upon our families. Re nka light, but batho ba fetang ha hao ba di bona dintlo, ba di bona dintlo le dibaka, but ha ba sheba ya hao, there's something unique with this house. It is because the presence of God have hovered over your house. But guess what? Ha o lemohe. O sitwa ko mo fa se mo deservang. O sitwa ko mo fa se o mo deservang bazalwane. Ha o lemohe. Moditšhaba a tlotlisa modimo. A le mahodimo a tlotlisa modimo. A re ka nnete modimo o teng Israel ha yo ditšhabeng tse ding o include le ya habo Syria. A re ha ke mmona modimo Syria. Bible e re ha le sa nthorisi ke tlotla ke tsosa majwe. Kona majwe ao. The stones will worship the Lord. They will give him the praise that he deserves. Hobane ke modimo. So this slave girl bazalwane, I want you to take a picture as taba ya hore le ha o ka iphumana o le boemong bofe kapa bofe bazalwane, modimo tlo lwanela hona boemong bo. Ke ka ho Josefa a reng ho bana babo a re lona le ne le ka ho ntlhokofatsa, but modimo na sebedisa maemo ona hao molemong wa ka le wa maIsrael. And the book of Romans e re yone tsohle di sebeletsa ho lokeng bakeng sa ba tshepileng modimo. Modimo tlo o thusa hona boemong bo, just o hweletse ho yena. Hweletsa ho modimo, bue le modimo re modimo maemo ana ha ntshwanele. Ke ngwana hao, I am an ambassador. Ke wa lehodimo. Maemo ana when they look at me, ibile ba se ke tshwana le bone modimo a ke tshwane le wa hao ka baka la maemo ana. Sometimes we need to approach God. Re bue le ene ka maemo a re leng ho ona. Ke nane ke re ke bazalwane re ke confess. Ke nane ke re ke bazalwane ko tronko ko group 4. I have a church. Ke dula le banna ba hao. And group 4 is a maximum prison. Back in more than 30 years, about 3 lives, 2 lives. Ke dula le bona so. Ke ba ruta lentswe la modimo. Lona fela mama ka ela letho. Ke ba ruta lentswe la modimo. Ke re ke ba ruta lentswe la modimo bazalwane. Ke ba fa tshepo maemong a senang tshepo. And one day we were sitting in a circle. Ke a dula le bona ka re banna ke kopa le mpolelle what is it le leng grateful ho yone ho modimo. Hona le di-professionals ka moo. Batho ba ne ba sebeletsa masepala, ba ne sebetsa government, ba na le ma-teacher, di-lawyer, ba teng le bona it's part of the group. So ke re ke ka ina need professionals. Hallelujah. So ha ba dutse ke re ke eng le leng grateful for yone ho ema mokana. Le bo brada ba teng ba letsa keyboard ma. Ke re ke a rona e kene o letswa keyboard brada o mo le bo brada. Ha o bua mo. Hallelujah. Amonyana a ema re ntate moruti ke kopa ho bua ke re bua. A re nna hona ne ntho e ke leng grateful ka yone ntate moruti. A re ke leboha modimo hore ke ile ka tshwarwa ka tla tronko. Ka tshwa ka re he batho e ka rona re le grateful ka bo mabesi le di eng le dinama. Motho wa o grateful ka ntho ka re ke ka o bane ngore jwalo. A re ko bane ka ntle ne ke le hole le modimo ke sa tsebe modimo ke tseba modimo ka mona. A re ke leboha modimo ke tshwerwe. Ke leboha modimo hore maemo a ke iphumaneng a ona a sebeditse molemong wa bophelo ba ka. Ke leboha modimo re ke kopane le ene tjhankaneng.
So modimo tlo sebedisa maemo a fetang ona bazalwane to bring you out of that situation. But ntho e kgolo e ke ba rutang yone bazalwane ke ho kgomarela modimo. Ke ba ruta ho kgomarela modimo, and modimo wa itlotlisa ke hona. Sala nahana ba le tronkong ha bana bopaki, bana le bopaki ba matla. Ka nako tse ding ke lakatsa hore nka kopa chaplain a ke tle le bone hleng le tlatla le ba lebella la ba ka dula morao a le monga ba babedi ba tlopa ka matla modimo se nna but matla modimo o utlwe ntwe e ba e tshwereng papa. Ba rata modimo ka tsela e makatsang. They have repented from what they did and they love God. Kere banna beso, whatever that you do not miss your time with God to say modimo ke a leboha le kanda under this roof. Ke a leboha modimo, ke a leboha hore o mpolokile. Ntho tse ba di bonang di a thabea ka moo. But I don't want to talk about them now. Ke batla ho bua ke tlotlise modimo ke re modimo a bokwe bazalwane. Ke modimo ya tshepahalang hoduma maemo ohle a re fetang ho one. So when you go through pain, when you go through situations se seng uncomfortable, modimo tla o lwanela ho sona bana beso. Tia o emele Jehova, o dule tshepong, mme o shebe leleme la hao le reng, because hangata modimo ha kgatliswe ke maleme a rona. O sa bua dithohako hoduma seo se lebelletseng. Wa bua jolo ka moditšhaba, wa bua le bathong ba sa pholosa hore yo hai ke neng ke rapela. Le modimo wa tseba gale ke rapela, o dia lebitso la ntatao. Thola, be still and know that he is God. Be still and know when you have come to your Red Sea, be still and know that he is God. He has created the heavens and earth. Kena utlisitse boemong bo leng ho bona. Tseba fela hore ke modimo, se ka emisa ho lora e ba le toro tse kgolo. Modimo tla di expanda. Ha re emeng bazalwane re tlotla re rapela and just thank the Lord that modimo o modimo wa tshepo tsa rona. Le maemong o tla re ka iphumanang re le ho ona modimo re tshepa wena bakeng sa ho lokollwa. Itswe tokollo ya rona itswa ho wena. We do not have anything e re itshepileng hore ke yone tla tla re lokolla, but re shebelletse wena modimo. Tloho modimo o tlotla re lokolla maemong. Tlo kopa bana ba ka batle ka pele, but re tlo worship and we just pray to God and say re lokolle maemong, mighty God, bakeng sa bopaki. Re tsebe ho ba le bopaki bo botjha, batho ba tsebe hore rona re lokollwa kwena. O modimo ya arabang Anna, o modimo ya arabang mosadi wa phallo ya madi ka mora 12 years. 12 years yena modimo ke a tseba karabo ya ka ya atumela. O modimo ya kgonang ho tsosa monna ya robetseng for 38 years. O modimo ya tsosang Lazaro ho so tetswe, ho preparwa lefu funeral, but wena o motsose. Tlole maemong a ka manyane modimo. So re tlotla re rapela bazalwane. I want you to pray for yourself. Pray for your neighbor. Bazalwane, pray for your neighbor. La le sa utlwane le neighbor ya hao. Mare neighbor ya hao tlamile tsebe hore next door ya ka modimo dula ka mo, ke ha modimo ka mo. La re sa utlwane, kutlwano ya rona ho se utlwane ha rona ho different ha o babile jwalo ka bathong ba strateng. Ebe ile ke a tseba hore e se le nna stabono ngwane wa modimo hana letho, e se le nna stabono utlwana le makhelwane bazalwane. O bopaki pela ba ditjhaba, o bopaki ba modimo pela ba ditjhaba bazalwane. Baebele re batho bana ba ngweletsa ba re Jesu ba re Lord Lord, ba bina ba nyakalletse mare pelo tsa bona di hole le nna. Ha re sa presentang mmele fela le di lips, but re tle ho modimo ka dipelo tsa rona le mesebetsi ya rona e latelwe bazalwane, e bonahatse bopaki ba modimo hohle mo re leng teng. If I'm a taxi driver, I'll be a taxi driver wa mohlolo ya different, that's a taxi driver.
le ha ba kene ka taxing ya ka batla utlwa hore mo ke ha Modimo mo. Ebe motho tla emela di-taxi ya di emele a re ke emetse ya ntate Hlwai ha nne di fete, ke emetse ya ntate Hlwai because I experience God ha ke le ka hare ho taxi ya hae. Ha ba etsa kobo anela ba re bontate ba di-taxi ba tshwana, ntate se ntate Hlwai ke bone Modimo ho yena. Last week, as ke feletsa re ile ra bua ka hore Modimo ke Modimo wa environment bazalwane. He harbors over your environment. Let him be the king, not only of your life, but of your space as well. We are going to sing a worship song. Any of you, please sing and we pray.